Mashikuna bashikuna kutinja napapancha nachi alichishikuta charipaycha ashtawangariña ñukanchipa mashiku Patricio mashiku kaypi kapan hambi hawa rimarishpa katingapa nachu Patricio mashi alichishi alishamushka kapay. Mashi Humberto, buenas tardes. Tukuya ñukanchi radio iloman uyakunatapash buenas tardes nishpamiña mingachiwa y kangunapa wasikunapay yaykungapa ñashamunchi nachukunanga ña parlagrinchi nachu ñukanchi mashinata ñukanchi aychakunapi hurukuna yaykunachu ñukanchi parásitos ninchi chaymanta kunanga parlashpa katigrinchi mashi Humberto. Sumak pacha mikan kaykunataka ashtawangari riksishpa katinakapanchi wakinpika imamandata irkiyani imamandata nanan nishpapash mancharinchi nachu shinapash yaypi kanakapanchik wakinpika kay ukupi tiyashpa kay parásito kaykuna tiyashpapash ña irkiyachita usha chaykunataka ña imashata hambirina imashata yachana kani charini mana charini chaykunata rimarishpa katigripanchinaka katipashun Patricio Mashigu. Ñukanchik hurukunaka nachu parásitos nishkaka ñukanchik aychamanga yaykuyta ushan nachu ñukanchik shimita chaymanta yaykushpaka ñukanchik shimita yaykushpaka ñukanchik chunchulima rin nachu estómago wawa chunchuli ninchik mama chunchuli ninchik chayman chayayta ushan nachu chaypika ñukanchika rikunchik kay parasitoska 15 tipos parásitos tiyan nachu shuka oxioro nishka shuka ascaris nishka shuka ñakoten teña nishkat nachu tiyan chay oxioro nishkaka uchillagu llami kan nachu chayka yurak uchillagu chaytaka wakinpika ñukanchik ñawiwanka na rikuyta ushanchichu sino chaytaka laboratoriopi rikuyta ushanchi nachu pero kay síntomas kay oxiorota charishpaka wawakunaka nachu yapata ñukanchik sikigota aspirin nachu shikshichin nachu chay ña ñukanchika ña ñukanchika ña yachanchik kay oxioro nishka kay hurugu ña ñukanchik recto ñukanchik sikigupi kakpimi ña aspiñan nachu chay huru tiyakpi entonces kayka yuragu kan nachu chayta ñukanchik rikunkapaka microscopioma ñukanchik kachanchik nachu laboratorioma chaypika parasitosis nishkata ruranqapa nachu chaypimi ña rikunchik nachu microscopiopi ña rikukpik ña ñukanchima ña nin nachu ña parasitosmi tiyan pero síntomas kanmi shikshin yapata shikshin y chaymantaka wakinpika ñakutin wiksatapash nanan y chaymanta wiksapash pungirin nachu chay síntomas kuna kay oxioro nishka kuru tiyashpaka wakinpika ñakutin yapa tiyashpaka ñakutin lanzañaypa shamun nachu lanzañay ina mikuñay nachu chay huru tiyakpika chaymantaka ñakutin charinchik chay huru uchillakuna nirkan nachu chaymantaka ñakutin charinchik hatun kuru ascaris ninchi ascariska ñakutin ña kuyika ninchi nachu ñukanchika riqsinchik como kuyika chaymi ascaris nishka nachu chayka ña chayka ña hatungu kan nachu kuyikakutashna nachu wakinpi nachu ñukanchik rikushkanchik nachu wawakunapi o vecinukunapi llukshin nachu ñukanchik siki utukuta nachu chayka lombriz ninchi chayka más o menos de 5 a 10 centímetros kay ascaris nishkaka chayka ñakutin shinallatak ña ñukanchik wiksago pungin wiksata nanachin kulikutakun namikuñan lanzañachin chaypi ña ñukanchik rikuna kanchik ña chay ascaris tiyanchu nachu chaytaka yapa kakpika ñakutin paykunaka ña llukshin nachu wakinpika llukshin ñakutin ñukanchik recto ninchik ñukanchik siki utukuta pero yapa juntashka kakpika ñakutin shimitapa llukshin nachu entonces chaymi importantísimo kan riksina kanchik kay hurukuna tiyashkamanta chaymantaka ñakutin charinchik teña nishkata nachu uyashkanchik nachu chay teñaka yayarkuta ña viñan nachu más o menos chayka 5 metros 3 metros kama viñayta ushan entonces chaykunami kay chay hurukunami ñukanchik aychapika yaykuta ushan pero chayta harkaringapaka imatata shinanakanchik makita mayllanakanchik chaymantaka ñukanchika yakuta timbuchinakanchik
chay kurukunaka yakukunapi shamunachu ñukanchik rikushkanchik nachu pero kunanka nashkachu pero chay ña cloran nachu clorashpa churan yakutapash pero tamyakpi kanachu nachu vertiente kunapi contaminayta ushan wakinkunapi kanachu charinchik wiwakunata nachu chay montaña kunapi ñukanchik vertiente kunapi entonces chay ispakunata chay kuna ña tiakpika ña chay pimi chay kurukunaka ña yaykuta ushan yakupi chaymi que importante cloración da sinan wakinkunaka pero na cloración da sinan hupika ñukanchika yakutaka timbochina kanchi chay kurukuna wañuchu y chaymanta ña ufiashpa ña tianakanchika yakutaka chaymantaka ñukanchika makita mayllanakanchik ña nijurkani ña ratogopik chay kurukunaka ñukanchik shimita yaykun na makita na mayllashkamanta makipi nachu ñukanchik trabajana junchi nachu ñukanchik pambakunapi ñukanchik ashpakunapi entonces chaypi ña chay parasito kashpaka ña na makita mayllash mikunchik chay ña yaykun nachu chaymi ña payka ña mirarishpa rin y chaymantaka ñukanchika chay kurukunata ña llukchinkapaka ña kutin ña shuk tunu hipa ña kutin ña parlashun sumak pachami kan ashtawanqari yachanakanchik nachu wakinpika ninchi nachu imamantapash kankachu nachu mapa manami kanka ninchilla mana kashpaka kay oxiorio nijurkanki nachu chay uchillaku pacha ñukanchik ña viwanqari na rikushanchik ari chaypika ña nimana tianchu nikpi ashtawanqari ña kay teña ninchi nachu 3 metros hasta 5 metros viñan chayka rikushpaka ña chayma kashka chay parasito mandami kashka nishpapash ña riqsinchi nachu shinaka mashikuna ñukanchipash kaypi shu takigutapash uyagripanchi yupaychanchi paktalla katinajushkamanta shinaka ña pacha rimagrinchi ima shinata kamarina kanchi imatata rurayta ushanchi chaykuta ña kaypi rimarishpa katipashun. Mashikuna, por acá también ya tenemos 5 de la tarde con 24 minutos. Por acá también tenemos un anuncio muy importante acerca de empleo, de trabajito, ¿no? También usted debe estar diciendo no tengo trabajo, ¿y ahora qué hago? Eso, escuche muy bien este anuncio. Se necesita una señorita bilingüe con título en contabilidad y auditoría, administración de empresa o afines para cajera financiera. Tener experiencia al menos de 1 año. La hoja de vida se está recibiendo en la oficina matriz. Eso de Cooperativa Chuchuquí, ¿no es cierto? En las agencias, ¿no? Eso es para tener muy en cuenta. Hay un trabajito, ¿no? Un saltito ahí, pregunten. Haz que no muere el amor. Llega mi alma perdida. Haz que no muere el amor.
agradecimiento e invitación religiosa. Al cumplirse el primer mes del sensible fallecimiento de quien en vida fue la señora Luz María Kushkawa Maldonado, su esposo Segundo Fuentes Farinango, sus hijos Luz María, Luis Humberto, Zoila, José, Elvia y Luzmila Fuentes Kushkawa. Sus hijos políticos Esteban Vega, Rosa Males, Iván Jiménez, Manuel Santillán, Osvaldo Córdoba y Zoila Tamayo. Sus nietos y demás familiares expresan su gratitud por las múltiples manifestaciones de solidaridad y afecto a todas y cada una de sus amistades, vecinos, familiares que los acompañaron en esos momentos de inmenso dolor. A través de su presencia por medio de ofrendas florales, notas de pesar, llamadas telefónicas, oraciones, manifestaciones y condolencias. Invitan a la misa de honras que por el eterno descanso de su alma se realizará en la Iglesia Católica El Jordán para el día jueves 17 de octubre a las 10 de la mañana. Luego al cementerio. Con esta nueva demostración de solidaridad y piedad cristiana, los deudos anticipan sus debidos agradecimientos. Chuquí Alto a octubre de 2024, paz en su tumba. Nota, no se ha pasado invitaciones personales. Uyachigantaka, tukuy ruraypi kumbapanchik. Tukuy ruraypi kumbapanchik. Katipanchi mashikuna kaypi ñarimarishpa ashtawangari nachu kaypi ñukanchipa mashi Patricio ashtawangari riksishpa katinahupanchik kay parásitos nishpa nachu kay nali kunamandapash tawan imashpata ñukanchita nanachina kan chay kunatapash riksishpa ñakatiripanchik kunanqa ñakuti imashata kamarina imatata rurayta ushanki imatata ashtawangari kaypika riksishpa katikripanchik Patricio mashi. Upachane nacho ñatigramunchi nacho kaypika kay ñukanchika kay ñukanchi aychataka ñukanchi cuerpotaka alcalinota charinakanchi sina alcalino kaypimi paykunaka mirarishpa kay kurukuna yaykushpaka ña hatunkunatapash rikuyta ushanchi pero si ñukanchi aychata alcalinota charikpika kay kurukunaka yarhaymanta wañuyta ushan ñukanchi rikunchi nachu kay ñukanchi aychapika shuk pH nishkami tiyan pH kanachu shunmantaka 14 kama kan pero ñukanchi aychataka charinchimi 7.3 a 7.4 chayka alcalino kan chaypika kay ñukanchi nachu mikunchi nachu hurukunanda mikunchi pero ñuka aycha alikashpaka chaytaka wanchinqallami nacho wanchinqallami entonces alcalino kashpaka chay huruka na charinchu mikunata mikungapak entonces chaymanta wañuyta ushan entonces chaypika ñukanchika kay ñukanchik aychata alcalino charingapaka na karapashu ñukanchik wawakunaman ni chupitikunata mishkikunata nakarashun azúcarkunata nakarashun wakimika nachu wawa wakan nishpaka ashta haykata karanahunchik chupitikunata galletaskunata chaykunata nakaranachukanchik chaymi chay parásito yaykushpaka chaypimi ácido tukun kay azúcarkuna ácido tukushpaka chaypika payka kushillami kay kuruka mikushpa kawsayta ushan y chay ñukanchik na ácidoskuna na azúcarskunata karakpi na chupitikunata karakpi na caramilta karakpika ñukanchik aychaka alcalino tukushpaka payllata ñaw kay parásito yaykushkakunataka wanchita ushan
Chayta ña rimashkanchik nachu sarun programakunapi. Pero chaymanta ña kutin ña rikunchik nachu ñukanchika rikunchik kay fitoterapia nishka ñukanchik plantakunapi chayta rikmagrinchik nachu ima plantakunata antiparasitario chay parasitokunata wanchita ushan. Chaypika charinchik ajuta ñukanchika mikunakanchik nachu ñukanchik mikunakunapi churashpa chaymantaka kay ajugutaka ñukanchika pikayta ushanchik nachu ensaladakunapika ishkay ajuguta o chusca ajuguta pikashpa churanakanchik chayta mikuchinakanchik. Chayka imata chayka antiparasitario ajuka kan. Chaymi ña wanchita ushan. Sarun punchakunapi rikunchik ñukanchik taytakuna nachu paykunaka kay ajuta ashka ufyankashka. Pero na karkachu paykunaka na yachashkachu kay ajuka antiparasitario kanta, sino paykunaka mala energía ninchi chayta harkaringapa nishpami paykunaka ufyankashka. Pero ña estudio kunata sukupika kay ajuka antiparasitario mi kan. Entonces, chayta mikuyta ushanchik ñukanchik ensalada kunapi, ñukanchik mikunakunapi. Pero chaymantaka ñukanchika recomendanchikmi mayus kashpa nachu adulto kashpaka ishkay ajuta pikashpa ufyayta ushanchik tutamanta ishkay ichishi ishkay durante 9 días. Chay ña desparasitacionta ña shinayta ushanchik. Prevencionta shinayta ushanchik. Chaymantaka ña kutin charinchik cebollata riksinchik nachu wakinpika wawakunapash cebollata namikun. Entonces chayka ñukanchika yachachina kanchik cebollagota mikunchun. Entonces cebollaka antiparasitario mikan. Entonces chaymi nachu wakinpi nachu wisata nanajo ninchi nachu chayka imatan cebolla caldogota ruranchik. Entonces chayka ña samarin. Entonces chaypimi ña bichuskuna, oxurokuna, ascareskuna tiakpi, entonces chay ufyakpika ña jurukunata wanchirkanchik cebollaguan. Chaymi importante risina kanchik, chaymi antiparasitario kan cebolla pashnacho. Chaymantaka ña kutin charinchik su plantago ajenjo nishkata. Riksingichina ajenjo dulce nishka. Pero chaygoka shuk yurago kan, chayka haya kan. Pero chaytaka solamente litro yakugupika media cucharagullata churanakanchik. Yapa haya, más que uchukan. Entonces chaytaka karanakanchik shuk basugo, shuk auchilla copa gota jundatak solamente 15 tutamandallata. Paika ashka haya kashpaka, entonces chayka antiparasitario ña desparasitaita shinanchik kay ajenjuan nacho. Chaymanta kaña kutin charinchik papaya muyuta nacho. Chay papaya muyutapash shinallata ñukanchika na riqsinmantami papayakunatapash muyuta shitashpa mikunahunchik. Sino muyunde mikuyta ushanchik. Entonces chaypi kaña beneficio kakan, enzimas hepáticas está churanchik, enzima digestiva está churanchik, papayina está churanchik, y chaymantaka muyukunaka antiparasitario kan. Entonces, mikuita ushanchik papayatak muyundi. Pero na munashpaka yokchishun kay papaya muyuguta chakichishun, chaymanta kutashun, chaymanta shuk cucharada o ishkay cucharada churashun, litro yakugupik, tiempo chishun 5 minutos, chayta ña ofyayta kallarishun, tutamanta chawpi punchachishe 9 días. Chay ña desparasitación da shinashka kanchi. Chaymanta ña kutin charinchik kay zambo muyu ninchik. Chay zambo muyu pash antiparasitario kan. Chaymi ñukanchika nachu ñukanchik llaktakunapi mamakuna gashta gustuta kanchan nachu chayka papawan mikunchik nachu sumakta. Entonces chayka antiparasitario kan. Entonces chaytaka mikuna kanchik papaguan o uchuguan bash nachu mikuyta ushanchik. Chay ña kay zambo muyu ninchik chayta. Chaymanta kaña kutin charinchik kay paykugota. Chay paykuguka chaypash antiparasitario kan. Pero chaypika solamente mikuyta o pikana kanchik cebollagutashna paykugotaka. Pikashpaka chaytaka ishkay cucharadata churashun litro yakugopi chaytaka ofyachina kanchik solamente ishkay viaje punchapi 15 punchagota.
chaykunami plantas antiparasitario riksishka mikunapa riksishka kan. Pero más importante que kanmi ñukanchi aychata charina alcalino ta charina. Pero ñukanchi jurukuna, ñukanchi parasitoskunaka kay ñukanchi aycha ácido kakpimi paykunaka yaykushpaka sumak paykunaka mikushpa kawsan. Entonces chaymi ña primerito ka lulungukuna mirarin. Chay lulungukuna mirarishpaka ñukanchi yawarman rishpaka chay parasitoskunaka ña ñukanchi umamamba rinnachu. Umaman rishpa, hígado kunaman rishpa, chay vesiculakunapipash hundayta ushan, chaytami ñukanchika rikushkanchik estudiokunatiannachu, chay hígado kunapi yapata hundashka jurukuna, chayta vesiculatapish llukchita ushan. Entonces chaymi importantísimo ñukanchi aychata alcalino charina kanchik mashikuna. Sumak pachami kan shina riksishpa ashtawanqari ñakatinajupanchik kay chishikupipas nachu yaypi kapankichi ñukanchi makipillatami hampikunapash nachu tukuyllami riksipanchik kay ajos mana kashpaka kay llalla cebollatapash ari ajenjo ari kay hiwagutapash riksipanchik hayami kan nachu ari papaya muyugutapash ari anchuchishpa shitanakunchik nachu Hipamanga ña bixananan ductos pamarana kanga bichos mitianga ninchi chaypillata hampita shitanajunchi shina esta kay zambu muyugu charinchi minachu puchu kaypi kañakuti paykutapas rimashpakatinajuparkanchi nachu sumak pachami kan kaykunawan ashtawanqari hambishpa katinajunpa ari tiapanmi kaypika mana ninajupanchik kay hambiwanllami hambirina kanchi mana kashpaka ña mishu hambiwanpash ruranallami kanchi nachu shinapash wakinpika kullki uyllakpi mana kashpa kay consulta kay medicamento chaykunapapash ña kullki uyllakpika ña ama nanaywan shitarinajushun nachu kaykunamush hampita usharinchi kaypi mashigukunapas rikushpa katinajun yupaychapanchik. Gracias por estar acompañándonos también esta tarde. Estamos hablando acerca de los parásitos, ¿no? Como daba a conocer nuestro doctor también, tenemos variedad de parásitos, ¿no? El oxorio, que es muy pequeñito y provoca vómito. Esa es la que posiblemente podría tener alguna persona que nos está escribiendo por acá también. Dice, ¿cuál es el parásito que causa náuseas? Dice por acá, ¿no? También el ascaris, es grande y también los conocemos como cuica, ¿no? Exacto. Eso, o también como ameba. Allá, ameba es vuelta más los parásitos muy pequeños. Son más pequeños, entonces ahí nos rectifican, ¿no? Hablaríamos como el oxiorio. Exacto, entonces ascaris también es grande, le conocen como la cuica, es de 5 a 7 centímetros, pero de pronto también usted puede tener o alguien que conozca la tenia, de 3 a 5 metros. Eso sí es grande, ¿no? Entonces, a tener muy en cuenta, primeramente, a lavarnos las manos. Así es. No sé si tal vez solo yo haga eso, pero tomamos el agua hervida, ¿no? Claro, cuando tenemos sed, está enfriada y todo, pero decimos, no, la agua que no está hervida, no está cocinada, me quita la sed sí o sí. Entonces, también tenemos que cambiar de hábito, ¿no? Hervir el agua. Y todas las cositas que nosotros hemos estado hablando en esta tarde como remedio casero para los parásitos. Mashikuna shinami rimarishpa katinahu pashkanchi, hasta wangariña kaipi puchu kaishimi ukunatapash convidashpa pashkatipashun Patricio Mashigu. Kay ña último pinacho ninchinacho ñukanchi yakutaka na tiempo chingapaka ña sarun punchakuna ñukanchi programakunapi ña parlashkanchinachu yakutaka shu botella vidrio yakukupi churashun chaytaka intigupi churashun sukta oragota yapata intijupika chayta ña yakukuta churashun chayka ña esterilizashka intigo nacho. Entonces chaypika ñana gastación ni gasta nima. Entonces solamente botella gullata randina kanchi. Entonces chaypika intigo pichurashpaka nata pashun chutapaguan sino shuktilaguan. Entonces chaypika imata shinahunchi yakugutak imanichika yakuka wañushka marishamuhu. Wakinpika cruruta churashpaka ña wañuchishka. Entonces chaypika ñukanchika yakuta kañakutin ña vivuta churanchi. Energía ta churanchi, inti ta churanchi. Intipika ima vitamina ta tiyan, vitamina D3 tiyan. Entonces chaymi ñukanchika nishkanchi agua ñukanchi yakutaga churashun solariza chingapak.
Taita intika ashka poder energía ta chinen charin ñukanchika chayta ufiaspaka allipacha mikashun nacho. Entonces chayta shinaita ushanchi nacho. Métodos kunatian nacho, barato kunatian. Pero botillagullami wakinmika balishka kan, pero rosashun ñukanchi wasi kunapi. Último pica ñukanchika kay ñukanchika kanchemi kay centro médico hambi wasi que pimikanchik nacho ñukanchi horario de atención acá de lunes a viernes desde las 9 hasta las 4:30 canchi nacho. Che manda cañacoten sábado ta cañacoten desde las 9 hasta 12:30 canchi nacho. Joaquín con ima tapo y con atacharishpa consulta con atamunashpa shamo y chilla nacho ñukanchika ishka idioma perremanchi nacho quichua y español ninchi nacho. Chaymanda kacharinchi ñukanchi servicio ñukanchi hambi wasipika medicina general, medicina alternativa, pika charinchi medicina andina, naturopatía, chaymanda kacharinchi hakurtaita, obstetriz, medicina ocupacional y fisioterapista y partera tapacharinchi nacho. Chay servicio con atacharinchi y kay ñukanchi kaña kay pastera kuna wambash kay sábado kuna hasta caña koten ale mikuy kuna tacharinchik sábado kuna y miércoles kuna nacho ñukanchi mikuy kuna nacho ñukanchi pamba kunapi yanushka kunata na fumigashka chay kunata ñakoten ñakochen mama pastera kuna mikunaguta hatunaju nacho invitanchi nacho kanguna pashña chay mikunaguta mikushpa malishpa kachun. Sumak pacha sinaka uyanahupangichi mashikuna convidashpa ñakaypika katijo hasta ungariña kay mana químico takachishka kaykunata hasta ungari ñamikushpa katinajungapa hambirishpapash hasta ungari mishkilla kay biksagupash kundakta mikungapa nacho sinaka yupay chanchi rikunakushkamanta masiyukuna Patricio Masi yupay chanchi shamushkamanta ñakuti shamujunkaypi kutinja ñakuti rimarishpa katishun yupaychani mashi Humbertico ñukanchi kay radio y loman uyakunatapash ña Dios bendiciacho nishpami ña kay manda anchoripanchi nacho kangunak alli yuyaywan alli pensamiento anka paychi yupaychani mashi Humberto yupaychani mashi Patricio. Tu vuelo de